Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ha kasngi hat majai jong katayo ka khat wai terik upana kelaling kot arajar arpuar kinongelam jong ka khasi students union sengkme hapo ka jingelam jong assistant general secretary usamla Eric Anthony Nongkinri badu education secretary usamla Raymond Kharjana kila lecture office jong ka North Eastern Electrical Power Corporation Limited lani ka nipko kabadan hapolo banyak kendo ye kinong penya jong ka office na ka benta ban panjing shai halor jing sapriang ki khubor bakaladon ga jinglum tiar lumtar nagani ka office kabadan haslong ban lait ra no shagahati kumban supenkin mau bakham mensuaru kinongelam jong ka KSU kila lait shagani ka office ban yekendo ya CMD Henry Kimshim la yo asatya ban yekendo ya u ban menta ka kentiru hakasen ka baar Kimshim la yo lat ban yekendo ya u namar ba umdon hanong ba shlong kumta kila yo ban yakendo ya director finance ubi Maharana haba keren kilar pathai khubor hadin ke jingi kendo jongki kinongelam ka KSU kila ong ba ka office kala penshai ba kamshim ladon satya ka jing thmu ban penken ria ye ka nipko na shalong shagahati halor ka jing kendo ba director technical utraikam na gahati na nong ba shalong kinongelam ka KSU kila tho bala penshai haki ba ki don ki kam hakani ka office ki ba hab ban train na gahati ban wat na Delhi ru Dian kajing ya kendu bat kinong penya jong ka director jong finance jong ka nepko dian baklami ko khabor ha ka Highland Post ka bidi bat ka jing kerja no ekani ka office sa Guwahati te nakaliang kasangi ni klam sim song krikti ndai hadian bangilai baklami ka khabor ilawan marmar mantak sengi ban kendu ha jing sang ila kwa ban kendu yo CMD jong ka nepko ndai na kita pemlakiar uang ba don hasilong bat kadi kasing ka baar ka ba ngila kwa ban kundu pe direct yu ndai ngim simlai kundu ndai ngilai share kundu yu director of finance bat ngila keli ha ka bedi bat ka pus ka balami ya Highland ba ha kanu kurkom ba ya kani ka office impun kerja no nang nina ka Shillong sa Guwahati nomor ba ban pen kerja e kani ka bu jing e sikade e yang ki trai muluk nomor ba ha ba pe ki dong tray ki babun bah ki tray sunong ki batray hamni office balada penkerja kan ni kenjing donong kolong ka bakraw namta omtang yangi hindai wat iki ki batray ki bakta kan ni ka office ti hadian mangila ekran bangila kli balada ka don sisa na em kum kata ka jing penkerja kan ni office na kaliang director juku finance long ba ya kan ni kinumla ban batay namar ba ban penkerja ka office ka sim daki snam bat kan habiat lembaga ministry te ngilak kren bat ngilak keliti kena ba lada kin penkerjaan em sisa ya kini office kiang ba em te ngilak sim yang kata kentien bat nakaliang director finance bula kubur ba unum penkerja ya kini ka office bat datang nak ada jong kitiki media ki ba pemi media ba kini ke borok ki wanja te nakaliang jungi ka senghi nginum pat song kliti ndeng yai budin ya kini ka kam kenang ba ngin penting kena ba ya kani office unum pekerjaan nang ni bat kan don be ni kenang ba ki batrai kata kani ka jaka bat ki ba ki trai muluk ki ba yo ki ba imja nak kani ka office sang ni kan ya don be ni ka office ngila kli ya kata ka dauru bat nakaliang director ulah pensai ba don ki kam ki ba ki hab menteri hang ni hasulong ki don ki benta ba hab tri ha Guwahati pat ki don ki benta ki ba hab tri sadu Delhi bat hakasibana ki hablet sisian ASEAN Guwahati bat tenteng surat Delhi tingim tip lada kadi jing sisa na mendai ya kata ndai jubab kalong kumta no nakaliang director of finance kat adu mentang idang don hi WA ki bangilai kundu bat nakaliang juki kila pun pau ya kata ka jing slo diau nomor ba kila syu sno nang ning tai ba nomor bangki ki bateri hang ni ki kam tip ba ya ka jinglong juman jangan ni ka office sang ni man nakaliang juki kila pun pau ba slo diau ban lada penkerja kini office kan bu kacing yaki namar ba asal sengi dalam penkerja kini sei pat maki kin tre kin sta pat kin pendap kumno hai yang stem te nakaliang jungiru adin ba ngilai kundu mantaka sengiru nakaliang senghi nginam pat song pliti ngin yai budin banlap ya kacing sya namar ba
abangi peni itu ke pos ke pami aka Highland Post yo tu director ke finansi ubadai nakadau jung ba ya kani ko operation sakada andai ula kentat mardor ba nakaliang ju umdai andai nakaliang jungi ngim so pat hun ya kata kajubab ba nakaliang jung ai di nakaliang senghi ni pat sompliti andai nakapor ngin nang yai budin nang ba in petikana ba ya kani ko office kadon biang ni nang ba kanlong kajing mentoy om tang ya idong tre ni andai ya ka rijungi barokoi.